Fabio from Germany. Hola. I need to try first. Yeah. Kopi Aceh. Coffee Aceh, very, very good. Very nice coffee. They make it very, very good here. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Hari ini aku bakalan ngajak kalian ke salah satu warkop yang cukup terkenal, yaitu Warkop Solo yang ada di Ule Karing, tepatnya di Kupang 7 Ule Karing. Mari kita masuk. Kita sudah sampai, adalah seperti biasa kopi bintang yang ada di Aceh. Di sini juga ditemani dengan makanan tradisional Aceh, yaitu tipan. Nah, di sini juga ada pastel gorengan. Kita cobain kopi Warkop Solo ini. Iya. Itu langsung dari kalau kami Solo ini apa namanya lebih kuat karakteristik kopi dan kopi yang sudah kita rasa sebelumnya. Kopinya walaupun kuat karakternya, kopinya dominan, tapi kalau untuk yang nggak kuat kopi masih cocok karena apa namanya ujungnya aftertaste-nya begitu soft, jadi aman untuk semua kalangan saya rasa. Yeah. This one is Alan Trevor with my guest. Wow. And Fabio from Germany. Hola. From Germany. Germany. Hello. Welcome to Aceh. Nice to meet you. Yeah. And Local in Aceh. in Aceh, ya. Aha. Itu dulu video dia lagi. Please give your opinion about the coffee Aceh, please. I need to try first. Ya. Kopi Aceh.
Yeah. Kopi Aceh, very, very good. Very nice coffee. They make it very, very good here. And we sit in the table, on the table of Bill Clinton and the governor. Yeah. Governor now. You to try timpan? What is that? Timpan, coconut. But open? Yeah, open. Open. Okay, I need to. Because this is the very familiar in Aceh. Very familiar in Aceh. Coconut. No problem, I try. Yeah. Just you open the door. Maybe to make the promotion. Yeah, you make a promotion, yeah. Okay, no problem. Find it, Mikey. Yeah. Yes, yeah, nice. Oh. Nice. Very nice. Coconut. Very good. Very good. Very good. Good. Di sini kebetulan hari ini lagi ada turis dari Jerman. Mereka dibawa untuk menikmati kopi Aceh yang berada di Solong. Ini si Mister ini mau nyobain untuk apa namanya saring kopi saring. Yeah, okay. Very hot, guys. Very hot. Wait, Alan Trevor jangan lupa. Iya, oke. Alan Trevor. Dia lagi mau nyobain untuk apa namanya saring kopi di Warkop Solong. Ini kali pertamanya dia nyobain untuk saring kopi di Aceh. Wow, keren sih. Walaupun masih kaku ya wajar karena orang bule mana pernah apa namanya seduh kopi pakai saring. Orang tuh kan seringnya pakai espresso, pakai mesin untuk seduh kopi. Apalagi dari Jerman kan. Ya. Ini partnernya nggak mau nyobain, dia ngerekam kawannya aja. Dia not enough? Yeah. Oh, perfect. Yes. Yeah. Mr. Fabio in action. Nice. Solong kopi boleh kalian. Mr. Fabio from Japan. Mr. Fabio. Experience pertama di sini. Okay, enjoy with Alan Trevor. Barusan itu adalah yang tadi saya bilang turis dari Jerman. Dia begitu menikmati ngopi di Aceh dan sempat nyobain timpan tadi. Dan menurut dia timpan experience yang apa namanya pertama dia cobain, dan dia suka dengan makanan khas Aceh. Tadi juga dia sempat cari kopi, bagaimana penyembuhan kopi di Aceh ini, karena kalau di negara asalnya ya orang tuh nyeduh kopi pakai mesin, nggak mungkin saring-saring kayak gitu. Jadi itu cukup menjadi pengalaman yang cukup menyenangkan ketika dia di Aceh. Okay. Follow me? Yes. Yeah, thank you. I follow you. Okay. This me. Okay. Circular Studios. I'm Fabio. Video professional. Oh, Like you see, like I do. Wow. Reggae festival, you know, to be like a big reggae star. Oh, yeah. Filming on stage. Oh, That's me filming. yeah. Yes. You performing? Yeah, I'm filming. Yeah. Oh, yeah. Yeah. So cool. Yeah. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Welcome to Aceh. Enjoy to Aceh. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
Okay. Oke, Terima kasih banyak. kirim. Oke. Ya. Thank you for coming. Okay. See you. Yeah, see you. Have a good day. Okay. Cheers. See you.